British tumarideng pen Bharatet pan pajok panalong labang sukati song pan along sami Karhitang non jirong lek thia pan sami apran gidam nang joya puthak pen Karbi adorbar la pen kanchas kamatum pen prankia mai kangni Karbi Cultural Society chek pen KCS etum hange tek engding plikebra troke chok arni alir lon pen katalon pon Kakrajan naga checking along ihumat line truck along aron ripen kevan ahord raikom sakhi tum pen kenebun long La horizon karkatia dung herlong kedu Karbi arong barim along rong kerar karthi pon Arkoni phai thongkep arni Karbi adorbar la pen kancha sikam atum pen chalang pet pen pherangke mai ing nipon labang so pherangke mai along Karbi adorbar amai phu moron sing be pen kaning je pon atengki British etum India dead long nang charibom ahut rat atum pen British arideng pen India dead aphani pa jok pon ji aphant labang so kaji song pon along prexam akhai anok be atum phan sami bini arnian ta kichki mo asai pedeu pon Lapu son si Karbi akhai atum pen sami so British pen kachi songbom along sami Karbi akhai nok be atum sami apran gedam nang atum dopu chini si labang so pu ta klardak pen kachini pa meji aphan sami tarapung hawar along an Karbi adorbar amai pu pen chenglok klembang phu atum an kahumida sai kedeng pon la pen labang so kahumidam pen ang thekilong pon atengke Karbi nok be Karhitang non-zero lek thia phan sami British atum pen si kokthat pipon de lopu chini pon lo British atum India along sananga charibom ahut sami rat atum phan kachene kache hulu pen kachichak un e la pen kilang dun ajok inut British officers aphans Karbi nok be Karhitang nokjur lek the pen sami nok pen sami apran armu dun dadlo Karbi nok be Karhitang nonjurong lek the aphan sami nep ingnang ponsi Jorhat Central Jil along si beng pon cheklo lapen Karhitang nonjurong lek the aphan sami kedam tang 1958 thang ni pa inkoira throk orni si Karhitang nonjurong lek the aphan sami kokthat pi pon dadlo Karbi nok be Karhitang nonjurong lek the aphan kokthat pi pi aprangs alangli ningki hang ason ki pa plengji phans alangli tumben karju pedopon lapen Karhitang nonjurong lek thi sami alangli ningki hang teng labangki ongkrok along thap lapent lang nang thaira lapent lorop alu akrok si alangli hang pondo lapen alangli phansel labang suke hang ateng pensi pipa jir ponlo lapen lapunat Karbi anok be Karhitang nonjurong lek thi sami bongkrok arnam pipon jir pensi alangli sami hirjumi chu hang ponlo lapen alangli labang so hirjumi ki hang pon bangki nili non bangki ni pran kidampo lasi nangli phan litum kai ke mestami nang thokdang jirwer lasi pini arnian sami nangli jongsi arnam do hok protein nang chibaklang tha pusi alangli labang so hirjumi chu hang pensi Karhitang nonjurong lek thia phan sami kokthat pipon dello lapelabang sonung we amal sila punat labang sut ahemalong theater nang klosi angton masi phlangnu pipon thailo pusi Karbi adorbar amai phu mudol sing be pen phrangke thingdu pachini pon nongjurong lek the ke British government aphan ke pasik sak pen ajok alangli pan pasik bidado jorhat along la sinil tung di sini ateng ke lanong jerong lek theke pioli pukon pen moniram dewan atum obe isiason apor isiason lasi nil tum chini atengke pioli pukon apanke 26 July 1830 la pen moniram dewan apanke 26 February 1985 si phasi gipi lasi jola hemasor nang thandu na tengke pen ko nil tum ke dak record kelong lu alang record ke long atengte nong jorong lek thia make aphan ke 1858 10 March phasi pi pusi niltum dak ke long atengke ang the ke long atengke alu jola alang li phan kes ke chadana lu ne teng long atengte laswa army si pi niltum chidilo nong jorong lek the aphan phasi pi dak hakko kwa ke sartum ke thana tengke la pohlo nong jerong ke kisung uchichini si mane jola jailar mane jail ke janga tum phasi piji jatuma nonta arondo pusipu kithia prang karjudo pusipu nange ne ta tipo nangning ke hang ko pilo jola so nangning hang do pote nang je thanoi ne tum bon an ke nangning hang akam ke pachoki phan bori lasi nong jerong polo ne si ning hang do ning hang la pohlo bongkrok hapen lorop alu newan pitha ban long jerong lekhe la son thoma hon mu long loka phike alangli arnam ke the phan mane hordung yirsi amen pusi jong si nata ne nang bari the bari e mane bari the bari nang nerideng si naga chowe
polon te ne pini kisung lo ne jara lo si do lo nomla lom so phike ne ke kitipo jong si nang tanang bang do wek polon te ne thilo ta pisa nang son ba nang chepak lang no am the nang arnam polo te arnam ke thi polo te ne nang athok nang ejir ne rideng nang ne chowe ka posi ne phantan nang ra tha wa masi phasi pida de pia lom so phike mane cheter nang khro masi cheter la phasi pia hormu pen ko gel mane ahem a mane pen arpong RCC mana building a hai ta pula posi mane itu akho ake sara tum ke ethan pen ke ahem ke prang ke longbui ramoti kohora long sido seta api thua bangke non ne korkhanti constituency lang lokso pen kilometer inkoi ke hello borpung long sido la sinil tunge matha tenga la pelo prang la nong jirong a hema sangho bangke longbui ramoti long sido seta la nong jirong pat phasi pida da pike ke pheri pena joksi jola dak tam ju dai pusi nil tumatha other name was Kareng Kropi nong jirong lekhe married to Rubin Kropi and the spouse blessed with a son named Kudam Lekhe had a son named Nong Jirong Lekhe. He married to Kajor Kropi and born a son named Solok Lekhe. He married to Kadom Tarangti and born to a son named Khorsing Lekhe. And Khorsing Lekhe married to Kamang Kropi and graced with a son named Langtuk Lekhe. He married to Kareng Taropi and born to a son named Barim Lekhe. He married to Sika Ingtipi and born to 6 children, namely Bida Lekhe, Jinging Lekhe, Binoy Lekhe, Harlong Lekhe, Sarkeri Lekhe, and Rosmi Lekhe. Khorsing Lekhe had a son named Kangbura Lekhe and he married to Sika Bepi and born to 2 sons, namely Bilison Lekhe and Prodip Lekhe. Most probably, the forefathers were hailing from the place called Nong Jirong. Ola nili bangkai jola Nong Jirong men do kok si jupu pen si bang ko si kitab lah. Immediately. Nasi most probably the forefathers were hailing from the place called Nong Jirong Khasia, Block 1 and Block 2 of Amreng Constitution of Karbi Anglong Autonomous Council. And his name after the place and settled at Longbui Ramoti of Kohora. They were the genealogy of Nong Jirong Lekhe. Tamana tuken ahema sangholo. Bharat ki pajok pon along sami karhidang nonjerong lekhe abang sami alang ni phan sami kokthap bi pon den lo lasi karhidang nonjerong lekhe akomlin salam ponsi independent day lapen republic day hut sami karhidang nonjerong lekhe phan sami chikimu lapen arkarchu pona sighting ponangji pusi kancha sikma mai pu ajit timung pen chuning di pontu je Karbi tongta India independent claim lo alang to bhatsien da damlo hala subang donai la sinala Nong Jirong Lekhe apana bang long it simar nai alang lia long it alang li statue simar nai ji akola pen 15 August 26 January hut alang li panta mira lekhe alang li panaman pinai hala hema sorta kemata bangke akola pe alang li tuma hoklo kohora la pe hala sa diba ben pimete mati hadaksi dolo sita alang le tula British kompon de pasi tidera ma ahema sor ongo membara tumbangke ha inglong arlo ha tok munita munitina jo borpo ajusi mane kadjunang nakadjula tu la pe anu sini tumeda modanta ahema sor ma kapire do je hakko ahot British tumne ponte ma lang tuma pusa achilolo la sinon la tumgewa tai tume belek pini polipoma Piniaki sung poko mabsi lang sana kapirian tadu. Sani tum pula halas sa kapiri nai kali inana bangke India independent ke hang long Karbi tongda ke claim dundo apang ke dundo pu halas wala ma hok pep ka pachini ja pansini tumiban. Ya sala tunda ni arong ulo ya penang churu lo la pe alang ni tum po bangke alang li chidak ne de ri. Ye to pusar chidak ne de nai government tum recognition pinai ji akola pensar gitu ka to beda chiok nai je India independent ke out Bharat statin ke out Karbi tongta aprang chipi nang lo kichi chadali phasi na dunang lo parlamang ile tum intur vek na po claim vek na po busala thumpu
Karbi Lungkanabarim pen Chenglok Purom Buti Pangchu Ponji Aphanpura Karbi Jutangate Rang Mati Thi Hekpen cases atum pen Mahang Pathek Ponsi Ani Kanawang Semi Arkoni Pai Thongkep Arni Karbi Jutang Terang Mahang Thek Arni Talon Pon Ason Thathasi Arkoni Pai Thongkep Arni Diputara Langsu Karbi Jutang Terang Mithang Asai Hem Along Sami Engding Plike Brat Shok Mahang Thek Arni Ke Talon Pon Atap Apor Malom Karbi Jutang Terang Central Committee Amai Pu Chandra Singh Kro Lapens a Konchunwang Beresing Rong Pitu Mari Deng Bensi Lamaing Thurpon Laso Pide pen Karbi Jutang Aterang Engding Plike Brat Shok Mahang Thek Arni Aputhak Sami Maipu Pensi Than Pajirmi Pontu social media social media sudah tu mungkin lagi curi bang kalau hano Karbi itu masa awam itu je aso apa mahang teh aso nanti sido orang ke Karbi culture society kayak sido. Laso Pide pen Karbi Jutang Aterang Long Tembang Kubang Pi Karbi Tengah Tunghan Semi Cikimbu Lapan Hiljumi Semi Tuhan Bantu. Karbi Jutang Aterang Engding Plike Brat Shok Mahang Thek Arni Ke Talon Pon Ahim Ke Dogs Sami Maipu Abi Deng pen Puthot Ing Than Pontu Karbi Jutang Aterang Mahang Thek Engding Plike Brat Shok Ke Talon Pon Along Iem Sur Jorong Par Iem Richard Stock Pi Rada Sai Klembu Sai Sing Rong Pi Lapen Karbi Jutang Aterang Long Klembang Pubang Pietum Chitong Dun Si Labang So Engding Plike Brat Shok Mahang Thek Arni Ing Samjin pen Ke Talon Pachun Pon Plike Brat Shok Engding Karbi Jutang Song Amang ke Thek Arni Ida TDP SI Hema Thek Tum Lamaing Thurpon lo Plike Brat Shok lo Lasolong nili nili mang tung lah, buat nili lama kan tur, ahun nili, uthon ni social media thengno, kadang ko social media kelang, korte jir tu mapan, isi lam klar made isi kacungri kelah lo, inang ana tu mathalo, Karbi risirum sorong aja ke pukai bang deng, nang kele lo, sita kupe posi Karbi Jutang Asong ma pikir asrawat lo, ulah solam kamang pinang ada tundo, sedang lili kecuningri bang lo penjelam klar kipin lo, je nan baru kerja kamera truk si kamera pilih kan si Karbi risirum sorong aja ke mang tek, pasunun kan ke thom, isi Karbi Cultural Society ke sengdo, soprang bang ke isi peren budi abe, isi peren budi akhirnya sot pusing wipe pusing saya itu sih 1977 arkoy ciklo thongke pun zaman ke theklo sinan ke pikir thok putot Karbi arat bani ke chuningri bang ke lahan lo je peneng bang ke itu pikir sirke bang deng Karbi semua song aja talon ponpo si peneng la bang so katalon pon kijude nengwe kijude nengwe ke nilitu putot ingkan pokep kecok Karbi sinum sorong aja serta din kar chopon ceng pon fit panceng pon fit lasi kado kabe kaya jutang kacing hon lambe lamcong kacing hon kethek kere akor te jir tu apan anso se nang kacing apna kacing tu dia pan ini song ahin kan Kedam tengar koni pa ingkore sirkip ani nekang sampor pai pora minikri po apor malom Borpahar Police Station Ciparlupon Angkang Kakrajan naga checking gate along Raikom Saki atum pent hem konglong along mate kedam kebang katsilat hem konglong along kiri ke kuruk dun asai kedeng bom apor ahut ihub arunachal pen ingphol anat pen kedam bom NH39 towar pi along pent aron repent ongdung keban ahor ingti bosta alu nang thapon si arunachal ahor cartoon suri si ant Raikom Saki atum pen nep konlong lo labang su ahor labang ke hichi kulala long bang ke lak tangka lakrep li anduji pusi OC dipen bora pen prankia tumpan pachini pon আজি 5টা 15 বজাত আমাৰ দৈনন্দিন য'ত নাকা চেকিং হৈ থাকে এইটো খাকৰাজান নাকা চেকিং পইণ্ট বুলি কয় তাতে আমি চেকিং কৰি থকা অৱস্থাত এখন অৰুণাচলৰ পৰা অহা ইম্ফললৈ যাবলগীয়া এখন ট্ৰাক NL01 A 7687 গাড়ীখন আমি তালাচী কৰোঁ তালাচী কৰাত আমি তাত আমি সৰ্বমুঠ 1000টা কাৰ্টুন পাওঁ বিয়াৰৰ কাৰ্টুন যিনকি অৰুণাচলত তৈয়াৰ কৰা এইটো আমি দুজন বৰ্তমানলৈ আটক কৰি ৰাখিছোঁ
তেওঁলোকৰ নাম এতিয়া আমি সোধপোছ কৰি আছোঁ আপোনালোকক পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোকক জনোৱা এইটো আনিছিলে আপোনাৰ অৰুণাচলৰ পৰা আনিছিলে এই আপোনাৰ ৰিমফললৈ লৈ যাব আহিছিলে হয় এইটো নিমখৰ বস্তা তলত লুকুৱাই আনিছিলে অৰুণাচলী যিটো সুৰা কঢ়িয়াই অনা হৈছে ইয়াৰ আঁৰত কোনোবা ব্যক্তি জড়িত আছে নেকি বা তেনেকুৱা অনুসন্ধান পাইছে নেকি চাওক এতিয়া আমি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছোঁ আমি সোধপোছ আৰম্ভ কৰিম তাৰপিছত আপোনালোকক কিবা থাকিলে আমি সবিশেষ জনাম বজাৰ মূল্য কিমান হ'ব ইয়াৰ বজাৰ মূল্য প্ৰায় 14 লাখ মান টকাই হ'ব Aron Ripen kiban ongtung ahor kene pon longa track registration number labang ki NL01L7862 pasi pan khai pon lapen nona mat ke labang ni bang phutum phan sai bi roi kom sai khia tum pen chipori deng pon si kar chupete to ka sai deng pon bomlo sangti dipen presenter ang Karbi Longri Abirta Arkoni pai thongke parni la horizon khatkati adung heda longke du Karbi rongbarim along sami rongker krakti pont pi labang so rongker krakti pont ani kimi pat tondun pensi Karbi rongbarim along sami sen mi advent kidu ki thak long ber ji aphan sami arna machba mi pon asai deng pon Lapan kurusar atung pens ki than pachini pon ateng ki arna marni aphan ki thokke jir pon mesen posi pachini pon thu pi bang so rongker krakti pon along ki thokke jir pon along Rongbari mamai pu mulen teront Karbi rongbari machun bang laichen england pen chenglok Karbi rongabari along abikar atum dat chitong dun ini lebang surong kerkarli pon along chitong dun alhi atum pen sami anesan churap dun rapen si rong kerkarli pon mesen mi pen pachun pon sangti di pen projenterang Karbi Longri Abirta